USinoxolo Seti obenonyaka nenyanga eziyi-11 ushone ngoLwesihlanu. Umama wakhe uthi umshiye imizuzwana nje esayokhuluma nomakhelwane wabuye engasekho. Uhlabe umkhosi emva kwalokho isidumbu sakhe satholakala sintanta emanzini eduze kwakubo. Siye sadibana nomyeni walomakhelwane wabe sesixelela uba masize umntana ubhaqiwe but ubhaqwe emanzini edameni so akamazi uba uyaphila noba akaphile. So sithe nxa sifika nyani phana ngasingakulanda watshone kuye umntana safika sekhutshiwe sengaphandle egqunywe ngengubo. Kuseyindida ke ukushona kukaSinoxolo emndenini. Umama wakhe uthi akasabuthi quthu ubuthongo. Ayikho into ebuhlungu njengoba umntana angasiwa nasekliniki. Jenivile nive sekuthiwa uswelekile so isiphethe kabuhlungu kakhulu lonto le. Lo mphakathi ukholwa ukuthi ukube ebengekho amanzi agcwele yonke le ndawo ngabe uSinoxolo usaphila. Yakudala sithethe umcimbi wento ba njengoba sisemanzini asikho safe singekho safe nje kudala ke siphakamisela kurhulumente and ke zikudala elekwe winter ekhoyo iphethe nesiganeko iphethe nemiphefumulo yabantu. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu eWestern Cape uthi ikhona imizamo yenzayo ukususa laba bantu lapha kodwa ke kusasele imijondolo engu-28. Umphakathi ucela ukuthi nohulumeni kazwelonke ungenelele. Besingacela into baba unational government makanxisa iprovince ngeba ku extend budget at least ukuzama accommodate more people. uSinoxolo uzofihlwa eNgcobo eEastern Cape ngesonto.